Kanyang laki din! Nalpas ka din, ti paparamid yung abalayo, Lorna. Ay, saan pa'y? Saan pa'y ang nakagudwa? Ay, kung ano nalpasan, ta ipublish yun. Tapno malanitan man mo ti subil may. Diretso alaing ti sinsindami kahit. Ay na, adayupay. Ay, dakkel tumot nga min abalay. Kastaya? Wen, bumayag day jay kaputa dakkel abalay. Konkret pay. Sabagay Wen Isu nga orayan yun to ti ayab me a blessing ti balay me. Ay, Naimbag pa'y ni Lorna. Dakkel ti papaaramid da balay da. Konkret pa'y. Sigurado napintas ton day jay ton malpas. Ay, ket talaga kasta. Adang rod kwartada pagparamid da. Sa bagay matkit di Kano nga tamat amasimpata da ito'y old house a paggiganan tayo? Addan to abakit. Dumteng to lata. Ay, daanan da ito'y balay tayo. Kaslamar ba pa yun ti agdan no bigbiglaan ti magna? Kasla pa yun uray aso ti magna kat marba ti agdan. Sana bali bakit? Maipasimpatan to dito balay tayo. Basit laang na panaganos. Lorna, pautangan nakman iti kwartam. Anya? Alan Uray dua kasutlaang. Paggatang ko lang iti baking kan arena. Anya? Apay ngamin nga ipilit mo nga aggatang iti baking kan arena no awang magayam kwartam a paggatang mo. Awan nga rod di paggatang ko iti pamirienda kadag iti agapit iti nateng ko. Alana, bayadak tumadlaang inton makailako ak iti nateng ko. Ay na, awan ti may pautang kuken ka. Makikita mo't adakkel ti ipaparamid mi abalay mi. Isu anasken ko mga ammom adakkel mo't ti gastos mi. Alawanan, di kan pilitan. Sa bagay, dakkel nga agpaiso day tabalayo. Wen, isu apasensya ka na Mangkita ka langan iti sabali a pagutangam. Nay, apa yun kasinsain? Nakarupangat ka mo tarimuan di tayo tikabsat mo. Di nak ngarod inikkan iti bulbuludak. Dua kasutlaan mo it. Anya, nalabos mo't ni kasinsin Lorna. Dua kasutlaan ko nak. Paggatang ko lang iti baking kan arena. Tagluto ko man bakit ko iti pancake. Meriendaan dagiti agapit ko maiti natang ko. Ay, grabe mo't na itakabsat mo. Apay ka no adi nakainikkan. Ket no makitkita kanumat adakkel ti papaaramid da abalay. Iso arumbang kumakano nga amok adakkel ti gastos da. Apaw, talaga nga inbaga na pa'y adakkel. Wan mat, kaslang arod impanakkel na pa'y. Dahil tati ipampanakkel na kanya kit. Para makita, no malpas da ita abalay. Imbag ko ma, no jak amo akwarta laeng nilakay na ti araramaten da. Bayamon ang paray. Mala. Di mon pagparikutan di kwarta. Pautangan ka lang kasinsin. Alam pa lang dati 500 ka. Ay na, agyaman ak. Ang uray, dua kasut lang. Data 5 kasutang. Amok mutkit asyurbol tinateng mo kasinsin. Nangina ti ripulyo itakag. Anya? Wang, kabailam to adublen ti bayad mo dito 500 ka. Ha? Naggapwam nga pare Emilio. Di taman balay da Mari Ellen. Napan kami nagapit iti mula da repolyo ideal daw. Kasta aya. Wen Maray. Naimbag man ta kay kayat yu ti mapmapan di balay da.
Kano kasla kamarin ti kalding. Ha? Katuan mat, kita man ti agdanda, kasla marba, jay bubong ti balay da, kasla itayab ti uray nakapsot nga angin. Ay na, nalabos mo day tamaray. Mayat mo di balay da, kin nalinays. Alang arod maray, panawan ka pa'y. Mapana ko nagluto. Ay na, naimbag ta nakaranata iti mayat a presyo bakit? Mapatarimaan tamad laang ti pala ita. Ay na, huwan nga rod lakay. Agyaman tay, tinamarswa lakay. Wen bakit? Nawadwad da iti kwartata. Igatang takit din iti materialis sa pangbalay. Huwan alakay. Wen bakit? Awan tun tiririm amarmar bangagdan. Maan-anay adiding. Kanaglatlati abubong. Si Kam. Katuan mat. Ore agsubli-subli kan ton nga umuli ka na bumabay ti agdan. Di kan agbuteng amarba. Ya? Kunak tumatkin kainsan, surebol day jari pulyang. Kita man, nakakwarta ka iti ribaw. Naimbag nga rod kasinsin. Tapno addan tumat ati aramatag amang patarimaan iti balay may. Katuan ansan, didakkel tun abalay iti paramid mau. Ay saan kasinsin? Ah, Jay apagisulhaeng Tapno addan tumat mabati iti naglakwak Pagpuunak tumanen into next cropping. sa bagay matkid niyan. Ay, huwag gayam kasinsen. Nakasaritak di asawa ni kasinsin Lorna. May ibus ka nun ti kwartada. Ngamsan akad ni kasinsin Lorna pagsardengan dagiti karpintiraw. Yadda ka dakwadan aray ta kasinsin. Sana bali ama ibus siguro ti kwartada basta dakkel ti balay da. Sa bagay matkid di Wen kasinsin, ay ngam, para kanyak. Uray jay medium size only. Tinapatag. Mapatarimaan ko ti balay may. Tapno di damat ibaga abalay ti kalding di paggigyanan may. Ay, anya lagi din aya. Agasaman dagita abag mo Lorna. Dagita mo't jay bag anangingina. Ay katuan alangan mo't adakkel ti balay may ngam aw-awan ti gamit ko. Anya? Katisumat. Sa bagay matkid di Gamnay. Ado pa'y gayam ti san analpas di ti balayaw. Ay, huwan nga rod Bumayag talaga dayto. Tadakkel nga rod balay. Sa bagay matkid di Ngamdakkel sa ngamin unay. Iso mabayag amalpas. Kita man ti balay da kasinsin Mark. Nalpasan. Nalpas adagos tabasit laeng abalay ti pinaaramid da. Sa nabali abasit ti balay. Basta naragsak dagiti agnanaad. Sa bagay matkit diya, ngam sabali nga minudakkel ti balay, kasla tabak nang no kwa. Uy matkid di Sa bagay. Saan tayong agpapaday ti kapanunutan? Adamap na iti basit abalay. Adamot ti akin kayat iti dakkel abalay. Lakay, awang magkaya mang kwartata. Uwan nga rod bakit? Maigat ang amin na iti materialis ti balay. Gamnay, saan pa'y amalmalpas? Tidaduma, ingatang mumat kami ni agkakangina bag mo. Lakay, Ultimo igatang tayo iti bagas. Problema pa yun no sa dino ti pangalaak. awanan ti may saang tainton malam, lakay. Dahit lang rod bakit? Ay, mapan ka pa yung balay da, Mark. Ikapay bumulod iti kwartada. Anya, siyak ti baon mo? Siya ati mapandakamsat mo. Jak kayat. Tabay. Ay na, sigurado nga adun tumanen ti sauna day jak kabsat ko. Ibaga nang tumanen asyak nga agpaparamid iti dakkel abalay, agdawdawat iti bagas, agbulbulod iti kwarta. Anya.
Gaya man da kabsat mo alor na ti papaaramid da abalay da lakay. Wen bakit? Naibus ka nung amin ng ti kwartada. Anya? Ni, kasano ngayon? Sapay saan pa'y analpas ti unag ti balay da. Ado pa'y ti masapol ang mayaramid. Sana bali tadakkel mo't yung balay da. Si Kamat. Katuan mo't bakit? Dahil tati kanayon na nga isungbat kanyak tunggal at dadawataken ko na pabor. Ala, di mon tutupan lakay. Bay amon, sana bali tanalpasan day jay. Ay, anya laki din aya. Inunanan tumad ngamin ti agsaw-sao. Anya nga ita, naibusan ti kwartada. Day tangarod, ti kanayon nga ibagbaga dagiti daduma kakasinsinyo. Ngamala, bayan yon. Barang maamiris na ti kamalina. Nay, papanaam Lorna. Ijay garden damari may kasinsen. Anyat mapan mo ramidin ijay. Mapan gagdawat iti natengda. Ay saan kasinsen? Mapanak man makitangdan nga agiruot. Anya, sika, mapan makitangdan. Wen kasinsen. Awan nga minan makukwartame. Staya, ngam sa nabali at adakkel mo ti balayaw kasinsen. Anya? Katuan mag. Ala, panawan ka pa'y kasinsen. Ang mga numakasangpetan damari imi ija gardinda. Ala, sumrek ka, Lorna. Agyaman ak Ellen. Anusam dito'y nanumo abalay mi. Ngamin, saan akas iti balayo adakkel? Mababainak nga rod kan kakat. Ha? Ngam, alangan mat adi ka pasang bayan. Sana bale, ta medyo mayat matan dito'y ayan mi. Sana kasla idi kasla balay ti kalding ti paggiganan mi. Ha? Ala, agkape takit din. Agpili ka matan iti kayat mo nga ikape. Ada dita ti fresh bread, ada biskuit, ken ada pa'y gayam cake dita. Nagadumatan. Ay, wan. Naggatang kami ngamin iti abastumi, tapno saan kami ngagkarasubli nga gudong. Sa bagay matkit di Wan, Lorna. O, dahito mati kayat ko. Uray basit ti balay, no saan tayo nga kurkurang iti makan, mayatan. Ala, agkape kapay. Agluto ak iti sidaan tayo inton madamdama. Agsida tayo man iti chicken adobo. Ada pa'y gayam sambutak iti klinik. Ay, pasensyakan panawan ka pa. Ay, agyaman aklangan kadagiti insagana mapagsasangwan tayo kuma. Anya? Nagsubli ka mo tadagos, bakit? Wan lakay. Kahit, ayan na iti bagas. Awan lakay. Anya? Ay, nagbainak mo nga rod ngagdawat lakay. Anya? Wan lakay. Kasano? Nagmayat nga addayo dya balay dangam to'y balay tayo. Basit nga agpaiso ngam nalpasan. Ay, adupay dagiti makan ken kagawaan da. Sana kasla dito'y balay ta. Dakkel nga agpaiso ngam sila labos mat. Ha? Wan lakay. Ay, agbababawi ak nga ron. Anang uyaw kadakwada ide. Adayo gayam anasaysaya ti panagbiag dangam da tayo. Ay, siganto mga min bakit? Ipapilit mo ida masapol at akil ti paramid tayo balay tayo. Inunampay aginatang ti anyadal dita. Bagmo, sapatos, bado, kananyapay dita. Anyangaytan. Ay, wan nga ron alakay. Dakil agpaiso ti balay tayo Ngam awan mo ti kanan tayo. Ado ang agpaiso dagiti agkakangina akagawaam. Ngam saan tayo mo't amakan dagita. Ay, anyalaki din Ala, uston lakay. Ay, puskulak ti rupak. Agsubli ak iti balay damag.
mapanak pa'y mangibaga iti bagas da. Nay, handa ka med Lorna. Ay, waan Mark. Umayak ko maagibaga iti bagas yo. Naibus nga minon ti bagas may. Kasta yan. Ay, waan Mark. Awan nga minon ti isaang may. Saan kami pa'y anak kaluto iti pangrabian may. Sa nabali tadakkel mo ti balayo. Ah, Katuan. Ken saan nabali taadumet dagiti agkakangina abag, sapatos, ken no anyabay dita. Isumot ti na ikargay di balayo. Katuan. Iso asa nabali nga awan bagasyo, basta dakkel ti balayo. Mark. Dahil tamo ti kanayon mo nga ibagay di kanyak. Iso nga isumot ti isong bat ko ken kaita. Anya? Sika talaga lakay. Tila imbagbagam ka ni Lorna kabsat mo. Kaya't kulaan nga iparupakan ko na ti inaramid na kanya kidi. Huy, saan anasaya at tikas talakay? Di mo ka di malbalsan ti kabsat mo. Idi adda kwarta na, kunamlano asino akadadakilan ti balay na. Sa ita, siyak madlaan gayam ti pagpatulungan na. Ala, bay amon Mark. Aywan gayam, inted kun ajay kagudwa ka ban abagas. Awan ka nung amin talaga ti paggatang day ti bagas da. Anya? Pasensya kan kasla agsangit mo't ngamin. Talaga siguro nga awan ka nanda. Mala, awan ti parikot iti day tabakit. Sapay ko mga rod, taagbalbaliwan. Istoryan ni Mark ti mapaspasama ken kaitan kasinsen. Ay na, mababainak nga rod kasinsin. Isuda ka na yun ko nga uyawan. Tabasit ti balayda. Ita, agnamnam ay dan. Day nga raw di ka na yun nga ibagay day. Anariga ti agsasao. Ay, awan nga rod kasinsin. Ay, mababainak itan. Tanay, saan pa yan amay tuloy di balay may? Dakkel nga agpaiso ti dimensyon na. Ngamne, marigatan kami na mangilepas. Kasinsen. Ay, nasa isaya at gayam nga dayo ti uray basit ti balay. Basta nalagda. Ken at damakan. Ay unang kasinsen. Tauri dakkel ti balay mo. Nawan mo ti bagas mo. Useless Huwag nga rod kasinsin. Huwag kasinsen. Tama nga numaunat ka si bibiyag iti unag tidakkel abalay mo. Gapu iti bisin mo. Iso di mon ipalpalastog tidakkel abalay mo. Naawan mo't gayam ti kanan nyaw kasinseng. Anya lakit deng. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, imbag pa'y ni Kumari Lucia. Ha? Tapay ni Kumarim Lucia Milda. Nakunak nga naimbag pa'y ti Kumarek, gaputan na kay rugi matan iti basit a negosyo na. Apay, at daya negosyonan. Kat no aglaklako iti sidaan iti sango ti balayda. Kasta ka di. Ay katusto Tapno isupay anayon ti income da nga agasawa. Nang runa kat talon ti anak da. Kat datangay kumamat, alima ti anak na. Anya, Ay, kaano ak nga tamot ay ama kay rugi iti uray basit lang a negosyo. nadanto ka dilat Milda. Saan met nga amin akayat ket maala iti dinadaras.
makitang danta. Ken, suruan tate agtipid, tapno matungpal day takayat mo. Anya lakit din. Nayda kayo magayam tatapon siyo. Anya ngay day ta nakasupot nga imatyaw. Ha, ay ikwa, karni dito. Napan ko man ginatagi dyan ni Lucia. Kasta ka day? Hehe. Kat ado pa'y tila ko na. Ay, awanan naibusan. Siya karon tinagilas itila ko na akarne. Mabili mo tila ko na sika. Anya? Kanayon ang maibos. Iso kanayon mo't abaro tila ko na no iti agsapa. Ay talaga napigsa at inegosyo ni Marilu siya. Huwag nga ron. Karugrugi na pa laang ado-ada gusto customer na sika. Saan nga min una adakil ti ipatpatong na kart. Kas jay tutulada no damot panggap mong agnegosyo. Ay, huwag nga ron tata. Sapay la ko mata makarugi akmatay. Adda na panunot ko lakay. Anya day tabakait. Angam, sakbay man nga ituloy mo day ta ibagam kuma. Pangasi man, ingka pa agtutbras. Anya? Maditi angot day tangiwat mo, Milda. Pangasim ko nakmanan, ingka agtutbras. Ado mo tiginatang ko atutpes iti na panalawas Sana ya? Ay, sikakit di mo. Makadadaal ka mo't iti aldaw. Salbag ka. Pudno ti ibagbagak, Milda. Kan may sa, pagsaya atam day ta. Anya lakit din. Ay, tikunak, umutang aklaangan iti Bombay. Anya? Umutang iti Bombay nga ibagbagamot. Umutang ak iti 15,000. Pagpunak mamot nga aglako dito isang wanan ti balay. Sigurado ka, kabaala mabayadan no bilang laan? Apo, kaslawan pa nagtalag mo kanyak nga asawam. Mabiit ama ibus ti lakok no bilang laeng. Nang runak at asidag ti paradaan dito'y balay. Ala adakan ka dahi Milda. Ang sakbay ti amin. In kaagtot bras kunak manayon, pangasim! Kaya't mo asawan, nakautang ka iti Bombay nga ibagbagam Milda. Wala na, nakautang akmat laeng idi kalman. Kasta ka day, kat kano nga iti panangirugim panaglako di sango ti balayaw. Intun Lunes nana. Itaalawas ti kat mo asawan. Wala na. Naisimpamat nila kay ko ti paglakwak. Iso anak kasaganan. Tilangan gumatang itilakok ti aramiden mi intun Domingo. Iti kasta, makalako akon intun Lunes. Nasaya at ano kasta, kita ni Lucia, pumigpig sa ti rinogyan na aniguso. Uray basit laang ado ti customer na. Wen nga rod nana. Sapay la ko mga rod takas jay tumat ti pagbalinan ti rugyak a negosyo. Iti kasta, mabayadak ti inutang ko a kwarta iti Bombay. Sapay dakkel mat agatan. Anya lakit din. Aglaklako ka matgayaman, Marimilda. Ay, wen mari. Ay, nasaya at tada ka. Gumatang kan itilako. Si kakit demot, Mari. Awan pa'y kwartak ita. Amumatan, awan pa'y ti panagsusweldo. Alakit din. Uray ipautang ko kan ka. Ha? Mga lakamatan iti uray may 1 kilo a pork. Mabilbilang pa'y lang namin tigim matang kanyak manipo di tay bigat. Kasta ka di, Mari? Wen mari. Makapaapal nga rod ni Lucia. E di nang rugi kat ado-adagos ti customer na. Kasta talaga, Mari. Tinapadagkat itultuloy mo latta. Umadun tulat ta ka di. Sa bagay matkit di Gagangay na la ita, takarugrugim. Ngam no maamuan to amin akaarubang aglaklako ka iti sidaan ditoy, gumatang dan tumat. Sapay la ko mga rod kumare. Alan alaamon ti may 1 kilo a pork. Ipautang ko kan ka kumare.
Jak napansin Lima basak ngamin ija iti kalman. Iso nakitak mare. Pinautangan nakpay nga rod iti may sa kilo a karne. Jak kumakayat kat. Ew! Nusyak! Jak kaya orang ipautang na. Siguro, orang isulaing taad na paglakwan na dito yan tayo. Ano sa kamapan gumatang ija iling to gumatang kenkwana? Anya? Katuan, asino mo ti may gumatang kenkwana? Nagturad ang mga irugiti kasya negosyo. Di na pa'y ununain ti bagina. Kasla imburnal ti angot tingiwat na. Promises. Dayta nga rod kumari. Iso adya kumakayat nga alaan ti karne nga ipapautang na idi kalman. Ngam amangan nga minog sakit tinakam na kanyak. Kapag ako yun, ayoko. Taya impaburok nila kay ko iti danom. Namintalo na pa sinukatan ti danom nagpaburkan na. Tapno ka no maikat ti germs no bilang laeng. Amumutin nga mintingiwat dayja Amilda nagbangsit. Hindi pa makatutbras. Nagyelo aming ngipon na naging hisped at tuma. Hay, dahil ako mati suruan na itang aglaklakon. Tapno ado ti may gumatag kang kuana. Anya laki din siya nga babae. Oh, sigamat gaya mare. Gumatang ka man mo't itilakok. Bigbigat ka mo't kumare. Mapanak pa lang ang trabaho. Katisong, si Danyo kadagiti kan trabahuam. Ay, saan mare? Adabalon ko. Kan adamat balon da. Si kakit di mat mare. Italaang nga lakwan kay tilakok. San ka paya gumatang mat? Intun maminsan tulangan mare, ha? Kan may sa, inaldawak mo tama pa iilikan. Anya kalakit din mare. No saan ka gumatang itilakok? Ibagam latan na saan ka gumatang. Sana kastaan nagadupay lang nga sasawam. Anya? Ala, inka naglugan iti tricycle. Saan ka na sumanao dita? Ay, malas at talaga iti panaglako da bakla. Lumanabas tumat ngamin dito'y balay. Oh, apay manan anak ko namday ta, Milda. Malas nga rod. Basta lumabas day jay dito'y paglaklakwak. Sa anak ka makalako. Nakarkaro pa'y siguro no iso ti buena mano. Sigurado nga awan gumatang iti agmalam. Si kakit dimat. Tila ipagpabasol mo iti tatao. Pudno ti bagbagaklakay. Saan mo kanunungan da dya abakla no di mo kayat akitusan ka? Anya? No adala ko masabali ang mabalin na pagnaan. Saanan ang magmag na dito'y balay? Ay, malas at talaga iti panaglako. Oh, jakman amukan ka, Milda. No masabat mo, ibagam man asaan alumablabas dito'y balay, pangaasi na, anya lakit din. Nay, malaman mare, ngam adupay lang tilakom. Kaslasan anak naksay. Ay, kasanumat nga minamaksayan. Malas tumat nga minadya bakla. Ha? Anyat kayat mo asawan? Kan asino abakla ti bagbagam? Asino pa'y kumangay? No saan aday jay abakla kumare managalas ti ugali na, makamalas. Anya? Mabit lang. Anyat basol na kan ka? Ay basta, malas di dya bakla. Basta lumabas dito paglaklakwak, pulos ngawan gumatang, salbagkit di. Ha? Malas ti panakay tao na tiyawanan bay na bakla. Total, nasingad kayo umat nga kumare. Ibagaman kin ko na asan ang magmag na dito paglaklakwak. Ala, katuan amare, ibagak to kan kuana. Gabukan ko na sa anak ang makalaklako iti lakok. Awan paikit din pagbayad ko iti Bombay. Salbang! Pangaasim man, Milda. Saan ko maatila pabasulam? Gaputa saan ka ang makalaklako itilakom? Ne, anya ka din dayta nga ibagbagam. Nakababain mo't nga ibagbagam iti tattao, aga po kinibakla kat saan ka ang makalaklako. Anya? Kasanon, no idaanon da daytakan ko ana? Oh, di ka nakababain ka? Oho.
babain kada kami adwa. Isu saan asyak? Kan may sa, pudno ti bagbaga. Milda, Tunggal lumabas dito'y balay, pulos asa anak ang makalako. Ay, salbagkit di. Anya? Malas at talaga di dya bakla. Iso ang malaglagip ko ti bagbaga dagiti babakit idi ang malas kano ti bakla. Sumardan ka man, Milda. No dayta pa nagsasaom iti awan ka iskan na, ket napan ka nag-toothbrush, nasaya at kuma. Tapno saan nakasla imburnal daytang iwat mo. Anya? Ang mga nuad dapay maawi sa agumatang itilakong. Ay nasaya at madanagranata si kabakla. apay nana. At ka dinapatig nga pagayo. Saan ba ta napatag? Kayat ko lang nga ibagakan ka. Ha? Ibagaklaang, ti kanaw na ibagbaga da dya Amilda. Anya? Apay, hatagaan ti bagbaga ti Amilda? Ibagbaga na kadagay ti tattao. Agapo kanukan ka, katsaan ang makalaklakaw itilako na. Anya? Kasano kumaga po kanya? Tunggal lumabas ka kano ijay. Pulos, asan ang makalako itilako na iti agmalam. Nga ure asidag iti paradaan ti paglaklakwan na. What? Malas ka kanaw, sigunkan kwa na. Walang connect. Anya laki din di Amilda. Siyak paya talaga ti papasulan na naapaya na makalaklako. Nilo siya kanaw, iso akanayon ang maibustila ko na, gapaw ta saan ka lumablabas ijay paglaklakwan na. Tawanan ba'y nababahay dyan? Tila pabasol na. Iso asa na makalakla ako. Kapoy ti kasla imbur na lang iwan na. Asino ko mga minti may nagumatag kan ko na ngayon. Agsaupay langit kasla septic tang tangot na. Awan na talaga Anya laki di mo dadayay. Ay, wan mare, kanayon akas na tibagbaga na tunggal lumabasak ijay paglaklakwan na. Po na yan di Amilda. Tila ipapabasol na. Day tangarod ti dakas na, ibagbaga na pa, asi kakano ti malas no apay asan ang makalaklako. Bayang, tamapan ko man ka sa rita, yung paglaklakwan na ito matandama. Tsak ang mga kastagam, ti pagpagana, tilikliko na ka. Saan lang asyak tinang ibaga na iti dayta? Ado kami mare. Wala, imbagamot lang na ising kanya. No lumablabas sa kijay. Awan mo ti pagpagana. Kan may sa anak mo na magdaga si Jaya. Lumabas sa klaan man. Kat isumat, tunggal lumabas ka kano ijay ang matalyaw mo dagiti lako na, pulos asaanin ang makalako iti agmalam. Iso, awan ti may tagumatang itila ko na. Kapo iti kasla imburnal asang aw na. Tawanan ba'y na Jayan? Day tangarod kat, pudno day tamare. Isuman ti bagam kan ko na. No negosyo kat panaglako, naskan ko maana dalos iti bagbagi. Katuan. Agasa man ngamin. Ag-display itila ko na asaan pa nakadigos ka nakatutbras. Sa ita, tila papasulan na. Nakapasa na makalakla ko. Salbag na dyan babae. Ne, ato pa lang tila ko Marimilda. Madlaw saan pa anak sayan. Ha? Siguro, si Katimalas no apay asan ang magatgatang tilakom. Nga uray may ti location ti paglaklakwam. Anya? Apay amapan may bagbagay ti tattao aga po kanya. Basta lumabasak ditoy, kahit saan ka na makalaklako itagmalam. Ibagbaga masyak ti malas. Ha? Hoy, tapno mo man niya. No panaglako ti negosyom, naskan anadalos ka iti bagim. Sa lakasta. Si kakit di man. Nagano ti lumablabas at at tao nga makastakit din ti bagbagam. Agbain ka kumamat Agbain? No at dati rumbang agbain. Si Kadayta. Saan asyan? Salbag ka. Surusuruam nga minta agdigos ka nagtutbras. Tapno at maawi sa gumatanggan ka. Anya? So nga awan ti mayat gumatanggan ka. Gapu iti kasla imburnal ang iwat mo.
Kasla siptik tang tiangot na. Salbaki di. Kinaangtod mo. Iswasaan ka makalaklako. Sana tila pampabasulan. O di mo kaya't matibab ko na nasubsob mo. Mare. Mari nga. Sanak man nga awagan ako, mare. Taon kumare akasken ka nagpangsitingiwa na. Mawata! Kasla utto! Anya nga ita, si kalaget nga ron tinakababay ni tita tao, salbag. Anya? Nagado tita tao nga aglabas iti kalman nga imay da bakla. Nakababain lakit day. Kuala kay. Basol mo no apay akas ti imay na imbagakin ka. Ita, amirisem dagiti imbaga na. Pudno saan ka de? Ha? Iso asaan na tila pampabasulam no apay asaan ka makalaklako. Malas-malas ngayon kay bagbaga. At daya nga min titawa malas. Sana na maulit lakay. Ay rumbang lang. Iso atap no adda umay gumatanggan ka. Agdigos ken agtutbras kamet ngamen. Adda ken ka ti pari ko. Ngam ipapaasol mo pa iti sa bali a tao. Jesus, baliwam day tanga ugali milda. Anyal lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Kayat mo asawan, ti inosaryo itay alugan kin nila kay mau, iso day jay ti kagat-gatang yaw. Ni nana mo't, saan mi pa'y ama ko na aginatang mi nana? Gapot hulugan day jay. Ha? Wan nana, day tatipod no. Hulugan lang tilugan mi. Awan mo't kaming ti umdas apag fully paid mi, iso ahulugan natan ah. Si kaki di mo't. Uray hulugan, basta mako na alugan. Kan, mako na ako kwayaw. Sa bagay mo't kit di ah. Kat, inton ano ngay ti blessing na nga raw. Iso nga imayak nana, taday ta ko mati umay ko ibaga kada kayo. Ha? Umay kayo intun Sabado nana. Adda basit pagsasangwan tayo iji balay. Kahit yung asawan, nakita yung tika barbaro alugan da kumare Irene. Ay, napalabas ko nga min ida-idi kalman. Anya ay tilugan da nana, kotse ka di? Si ka talaga, an-anwan da nga'y kumamot ti kutse. Elf ti ka barbaro alugan da. Elf ti nalada, tapno adda usaran da amang ipan iti apit da ijay ilay. Apaw, nagdakkel. Sa bagay magkiti ah. Ado ti maitulong na ti elf alugan. An-anwan da nga'y ti kutse. No pang service da laang akat adamot ti motor da. Ayun, isang tula ang elf ti nalada. Ado ti pakausaran na, ngam ti kotse. Adayumot Alaman ta urahay ni kumare Irene nga umay balay. Siguradong awisan nak day dyan, agpa-blessing ta. Pangasim kumari ah. Umay kang umaintun Sabado iji balay. Un ka ti kumare, dalag mo na iya. Madanaga adita awan nga min ti amok nga sabali nga ayabak, amabalin nga agluto. Katno kayat mo, kaduan ka pa nagpalingkin tong Biyernes ah. Ha? Un kumare, i-close ko ti salon ko iti duwang daw para keng ka. Apo? Kaslapod no ah. Ne, impagpakalang aruda na pudno. Alaman nga rod kumare, intun Biyernes, masapa ka nga umay jibalay may. Talo tayo kadalakay ko ama pa nagpalingke. O sige, un kumare, no worries. Agyaman ak unay kumare, talaga si kalaang ti kumarik ang manamnamak no agkasapula na.
naimbag man ta kayat ni kumaring baklang o may makipalingki kada tayo ton Bernes bakay. Kayat na adi, amumot na dadya kumarik. May salaang nga awis ko kankwana o may adagos. Ha? Awan anyaman na kankwana no isara na ti salon na. Umay lang iti pangawisak kankwana. Ala, kit ikam to mo titangdan na ano bilang laan. San mo aliblibriyan ti tulong na nga uray kumaring? Ay na, saanan lakay, amok ti ugali ti kumarik. No siyak ti tulungan na, saan na kayat abay bayaran ti aldaw kan bannog na. Amumatan, saan lang ako mari ti pangibilbilangan may ti tunggal maysa. Sa bagay mo kit diya. Ikam tulat tangarodan iti makan, wenno anya dita. Ikam tulat tangarodan iti makan, wenno anya dita. No di na kayat nga awaten ti kwarta. Aywan alakay, numakan ti maited, alis to ati kumarik ngam no kwarta ay saan? Ne, apay dagi tadduan nagdadakkel a palanggana nga ug-ugasam, kumare. Ha? Ay ko kumare. Ipan ko dyan da Irene. Ha? Kat no inton bigatan ti blessing ti lugan da. Iso masapul da mo ti nagdadakilap lang gana. Kas kadaan niya dita. Anya? Ha? Kat, anya ngay tilugan da akabarbaro. Kotse ka di? Saan kumare? Elf, ti lugan da. Inkas da, wano hulugan. Sigun kin ko anak at hulugan ka no. Put! Kunaklakit din ano kas. Ha? Mala kumare, ipabulod mo tumot kanyak dagita apalanggana. Umadanimot lang ang ti pa-blessing mi ti kotse mi. Anya lakit din. Anya? Po na yan, anak kadamdambal na rin kinlandong agasawa. Naku namon lakay. Dumble dakit diya talaga. Aghulugan dalang arudan itulugan. Elf pay lang. Nagkunang mo na pa nagpampanunot. Hindi pa'y laang kunang da nga agasawa. Kasla pa nagpampanunot ti paltat ti panunot da. Sa bagay, so asaan ang nakaskas daw? Hulugan ti lugan da. Hulugan mo ti kotse nga alaan ta. Ngam dumalata ti kotse ta iti elf da. Awan ka purma-purma ti elf da. Kasalamot lang. Ay, kinko ko. Ha? Gawin mo. Kita nilang daw nagbadoy, agbadbado. Agtiltil layo, nagitibado. Awampay ka purma-purma na. So akas tamad til at ilugan da. Awan ka purma-purma na. Ay, itakip ding aldaw ati blessing ti lugan da. Kasta ka di ba kay? Makapapan mo. Ura awan. Agsaga na takit day. Para iti pa nagpa-blessing tamad iti kutsita inton umay alawas. Oh, da kayo mati masabat ko, kumare Brenda, pare Bagong. Ha? Abay, ada ka di ba ka? Kwa, nakapalas kayo madlaw nga da pagnayo. Ang mga no makasubli kayo adagos, umay kayo to ijibalay Ha? Ay naku mare, saan kami nga agbibisinkin nila kay ko? Anya? Langag mo siguro timbagat asawa niya. No tiyaw awis mo, kati blessing ti elfyo nga awan ka porma-porma na. Oho! Da kayon tulaan ti umay ijay balay min, no agpa-blessing kami iti kotse mi. Ti us-us to alugan mi. Kaya tiyo asawan, gapo ta elf tilugan may, saan nga us-us to alugan? Anya matay. Nagdambol kayo ang asawa. Aghulugan kayo lang arudan itilugan. Elf pa lang mat. Ay. Anya? Yeah. Talaga asaan nyo nga amo nga usaran ti utak yo. Napansamot nga mi nandita dapan nyo, iso abad-bad da kanyon, anya laki din. Tawanan ba mo tayo, Brenda? Nagturad mo na yung bagay ti kastakin ka, kumare. Nagmaya ti panangawis ko kadakwada nga agasawa, nung kasdi mo ti sungbat da.
Unay na iti tao. Nagpadaan da pa yung nagasawa. Salpang kini. Oray tilugan aka iruruar mi, adda maibagbagada. O na yan? Uyawin da tilugan nyo. Kapot ako chikanumat tilugan ang hulugan da. Wan nga ron. Isumat ibagbagada itay nasabat ko. Never mind them. Saan man isuda ti mang dadali taltaw mo? Ragsakam kiti da ito nga aldaw a blessing tilugan nyo. Wan man kumari. Isukit din ti mang dadaol ti aldaw. Oho! Alakit din. Inta na diyo kusina. Inta tumulong nga agisumpot iti watwat. O madani mo ti pangaldaw, kumare. Apaw, nagmayat mo tanti kutsiyo, Brenda. Nagmayat at talaga, anana. Us-us to tilugan mi. Tilugan da ay rin ati jak mo. Anya, kayat mo asawan. Saan ahus-hus to alugan tilugan da? Saan mat at talaga, nana? Kaano pa'y anagbalin ahus-hus to tilugan da mat? Hulugan lang arudan, elf pa'y laang mat. Anya, oray hulugan tilugan mi, at least ako tiyan. Saan anakababain nga iparang kadagiti tattao? Nang runa no adda papanan. Kutsi ko naman. Brenda. Apay, tilugan nga elf. Presentable ayano kas nga adda papanan. Nakababay na pag-service. Saan to mga min nga agpampanunot dagiti akin lugan? Anya lakit din. Ay nanana, no kuna ni Brenda saan kami nga agpampanunot, ay nagbidot itiray tang imbagana. Isungarod nga elf ti inalami ahulugan, tapno pang kayod. San akas kadakwada nagalada lang iti hulugan alugan, tapno na pagpasikat da iti tattao. Ay, pudno dayta, balasang ko. Ti elf alugan me, kat malaon na amin dagiti natang nga apitan me iti bangkag me. Iso ti pakausaran na. Kasta mo tan dagiti ag-apit dito ayan tayo nga awan lugan da, kat mabalin a pakilugan da kada kami. Ay, wala. Saan kami anagala iti hulugan alugan tapno pagpasikat mi laeng? Kano kunada, asan nga us-usto ti lugan me? Anya kuma, awan bibiyang kuman nana. Ay, wan man. Bayan nyo lat ta isuda asawan dati kayat da asawan. At least, tilugan nyaw tagin income. Ngam ti kutsida, pang display laeng. Anya laki din. Unayin na ganyan nga gasawa. Nuan niya lang ata ay ati parikot da iti lugan nga inalata. Saan kanungarod nga us-usto ti elf alugan ta? Anya? Tilugan da kano ti us-usto alugan, kaputa kutsi adi. Kutsi nga. Nagirwar da laeng mo iti kutsi. Tapno da pagpasika da. Ken adda makuna alugan da. Anya laki din. Ay katpud no day talakay. Iso nga elf tinalata. Tapno adda pangkayod. Adda nayon ti income. Bayan talata ka di inalakay. Awan tinasaya at nga ibunga na no pampansinan talatan ti bagbagada. Sa bagay mo kidi ah. Ubla-ublakit di ako na ni Donna iti drama nga niya lakit din. Ay wana. Ubla-ubla ki di. Aguyaw da latan o aguyaw da. Awan bibiyang ta. Ay, nakasanuitan lang ay. Manumutin abulan asaan ta nakabayad iti hulugan alugan ta. Ay, huling nga rod ba kahit? Kasano nga to na ito yan? Sapay nagpadataman nga ang trabaho na ita. Sigurado nga damanan umay ang singir ita. Sapay nabagaan ta idinaudi abulan, ano saan ta pa'y makabayad ita kat guyudin dan tilugan ta. Bakit? Ang mga nuadda mo amabalin a pagutangan. Pangasim mo ito na. Irimidyoam ko mapalang mo. Anya? Ingka kalagiti ko kumarim. Padasim pa lang ito umutang. Sana balit a bayaran tamay. O sige, tapadasak man ti mapan umutang kin ni bakla. Bareng adda kwarta na.
bigat. Kung naklakid din o sino ti tumanuktok. Sika magkaya, Mari Brenda. Nasapak nga imay dito yung balay mo. Taumutang ako, ma. Anya? Utang nga ibagpagamat. Apay, umutang nga yamat ti nakairwar iti kotse. Si kakit di mo't kumare. Alang mo't tinang. Nako, I don't have enough money. Tapno ipautang ko kayo ka. Kundi ala kayo ti hulugan alugan. Na mawamang gam trabaho yo. Ha? Anya? No mangirwar kayo nga itulugan ko, mare. Siguraduan nyo nga ada pagbayad yo iti binulan. Nagirwar kayo gayam nga mawang trabaho yo. Kasla nagala kayo lang itilugan tapno pang display. Saan ka tay? Ha? Anya? No makasao ka mo't kumare. Putno mat ibagbagang kan. Kitaan ti alpalugan da ay rin nakat katawaan yung agasawa. Kunayo pa yung asan ng usto ang lugan. Ngam at least, kumay kahit lugan da. Iso nga da pagbaybayad da iti binulan da kayo nga. Ha? Saan nakasla ka da kayo? Kundi kotse kayo. Ngam awan mo trabaho yo. Iso nga awan pagbayad yo. Saan ngagbayag? Guyudin dan ti kotse nga iparparamag yung agasawa. Nagadumutan nga imbagam. Napaiswan ka kung nang gidi, Ala, pumanaw ka. Tawan mo't lang ti may pautang ko kan ka, salpang ka. Pasikat kayo ang kasawa nga. Awan mo gaan pagbayad nyo. Ang laki din na. Apay nga awan mo't ng tilugan talakay. Hay, awanin ba kay? Ginuyot dan. Anya? Anyamot tan ni kastabyak. Manulang abulan ka tatari di alukan. Ngam ginuyod damot tan. Bakit? Una yan. Anya nga ron. Agtrabaho ta adwa. Tainton makaurnong ta. Sa atamanin gumatang. Tay kasman. Sa nahuluganay. Ay, nakababain lakit di kadagiti kaaruba lakay. Nga ron bakit? Manya nga. Kasta talaga tibyak. Naimbag pa'y tilugan da rin taadapay lang. Nalabsak ang nakaparking ijay arubayan da. Ay, sana ulatan. Nay, magmag na kamutaan, Brenda. Ayan na nga itilugan nyo nga ipanpanakal yung agasawa. Anya, idi napalpalabas nga aldaw. No lumabas kayo anak kasakay iti kotseya. Uray yu lapaspasan, uray iti ayan tinaurnong adanom dita kalsada. Ha? Gam ita, magmagnakan tawanan. Ginuyod dan ti pang display alugan nyaw. Nana, mas daawak ngamin kada kayaw. No nagalalaan nyo iti turadyaw ang nagala iti hulugan alugan. Sa katawan mo trabaho yaw. Anya nga ita. Ay, nagadumatan nga imbagayo. Bakbakitan kayo alabid. Oho, ti kunam kiday. Pudno ti imbagak. Isu akas taunay arurun mo. Ay, salbag ka. Laki din. Kasla binagkat mo ti lobong iti lang ama, pare. Ayan na nga, jilugan nyo nga, may. Ano samot ti magmag na. Ay, sikamot pare. Manumot tinalawas tinapalabas manipod naguyod tilugan may. Kasta ka day, pare. Naimbag ka pa pare. Tadapay aging gaita ti elf mo. Wen atay kay kayod kumait. Iso nga da pagbayad kaw. Anya? Awan maganap iti kinapalangguad, pare. Nakababayin laki di akas taunay apasikat yung agasawa. Hindi ka barbaro tilugan niyaw. Ngam iti sana nagbayag. Ginuyod da. Gaputawan ibayad yon, pare. Pare. Isong awan tinasayat nga ipaay iti kinapasikat, pare. Imulam da ita, iti panunot mo. Nya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel
isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Mare, ama no mabaling nga umutang iti may sa kilo abagas. Anya? Awan pa'y ngamin igatang ko. Bayadak mo't langin doon pa nagsusweldo, Mare. Nako, kumare. Manumot na adaras nga imbagakan ka sa anak nagpapautang. Utang, makadadaal ti negosyo ya. Agagat ka ngamin, ngagtrabaho tap na daygatang mo. Ay na, amok day ta, Mare. Iso na laang, tawan pa'y talaga. Promise, agbayadak mo't laang, Mare. Imbagam day tayo di napalabas. Ngam saan ka latamot anak kabaybayad iti utang mo? What? Ay basta, awan utang. No imbagak nga awan. Naiina, nagalas na talaga ti ugalim, payang. Iso nga do ti saan nga aking kaya ti ugalim. Ay, awan bibiyang ko. Basta siya, awan utang. Makadadaol ti negosyo kunakmanan. Nyalakit din. Oh, ampe kasto ti lang Abay, ada ka di man may imutang keng ka? Di man abebang bakla nga awanan bain. Imay manin nga umutang kuma. Baya mo na. Amo mo tinakasya talaga ni Bebang. Kasla saan mo't ngamin nga agpampanunot? No apay ngamin asaan nga aggagat nga agtrabaho tapno daigatang na kuma. Bakit? Saan ka kumamot kasta? Saan nga amin a tao? Kit nagpapada ti panunot na. Ay, basta. Diyak kaya't dagiti tattao nga awan makukwarta na. Mga pabigat sa lipunan. Saan anasaya dahit ang ibagbagang payang? Nasikan nga amuta mo't ti tumulong kadagiti pada ta tao. Tumulong nga ibagbagamat. Kat asino kumamot ti tumulong kadata nga inuag kasapulan ta. Salbag kide. Oh, manang payang, si kamat gayam. Wan, siyak nga rod. Yo. Manungay ti panglako min ti may sa kilo a kamatis ita. Siyang kwenta ti may sa kilo. Ay, nagninamot tan. Amang nga mabalin atawaran. Ni Manang Mek, nanginamit lang amin ti pinanggatang ko ya. Kan may sa fresh pala ang dakitoy. Si kakit di mo't John. Kasla sa anak mo't asuki. Ay, alaman layangan. Ulay 45 pesos pala keng ka. O sige, ilakwan nak iti sa nga pulo a kilo. Ilakok mo't iti store ko. Oh, kumare, umayak man. Pudno ka di tinadamag ko. Anya man ang dayta, kumare. Dagiti ka no presyo dito istur mo, kat doble iti puunan na. Katuan, pudno dayta. Naskan nga inginak mo't na ti presyo dagiti lakok. Ngam kumare, nalabas mo't dayta doble. Kaasi mo't adag iti kaaruba. Amumatan nga amin kami agumat gatang dito, kat isang kahig, isang tuka amakon ko na. Anya kumaita. Basta siya, kayat ko ti agpabaknang. Saan mo't at charity dayto istor ko, salbag. Wen, kumare, ngam adamot basit konsiderasyon mo, adi. Konsiderasyon man nga ibagbagamot silyamal. Kat ti presyo dagiti lakom Nagngina siga. Kang runaan na, konsiderasyon mo kumamot ka dagiti umay umutang kan ka, ano maminsan. Hay nako, pangaasim man, tasan aday ta utang-utang ti pagsaritaan ta. No negosyo, adi! Anya lakit din. Nay, imay ka itay bigat sa ita. Ada ka manan. Imayak manen ako mare, taumutang akpay lakum maitilakum asidaan. Anya? Uray frozen laeng. Bayadak mo't laeng inton umay asabado. Apag iso ang makasweldo nila kay ko. Hay nako, saan ka amang namnama pautangan ka kunak tumot? Inton agsweldo nila kay mo, sakan tumot agsida iti frozen. Uray mano a kilo a karni ti gatangam ya. Ha? Utang nga ibagbagamat. Awan lakit utang. Nya lakit din.
Makadadawal iti negosyo no pasig nga utang salya. Si kakit di mat kumare. Agbaybayad akmat iti utang ko kan ka. Saan ayan? Wan, pudno nga agbaybayad ka. Ngam abutan mat ti bulan kan tawon ti panagbayad mo. Anya? Urewan kumarik no kastamot lang ang managutang. Asaan mo't ang managbayad. Awan! Saan ang agpautang kunak manan? Kamusta nga, hindi pa naglako mitag malambakay. Ayos lang. Isu na lang ta makabwisit ya dagiti karuba. Pasig a reklamo ti mangag karakwada. Ha? Anya to reklamo da? Nangina ka no ti presyo ti lakok. Kadno niya ko mano nangina. No kayat na tinala ka a presyo, di ang mula dalatan itinatang. Salbag da ki ide. Bakay, saan ka kumamot kasta? Maawatam kumamot, alag iti karuban mo minsan. Maawatan nga ibagbagam mo tunyo maut. Sino kumati makaawat kanyak, no isudak at awatak latan na kanayon. Saan mo't amasapul ka na yun katada makaawatin ka? Di bagbagak laeng, maawatam kumaida. Hay nako, nagado nga ibagbagam tunyo ka. No awan tinasayat nga ibagam ing kalatan agulas ijaw nag. Nyalaki din. Lakay, nangag ko man iti radyo nga adda ka no sumangpot a bagyo ita alawas. Bagyong uwan ka nang. Napigsa ka no, sigun iti nangag ko a balita. Hun nga rod, bakit? Nangag kumot lang. Sapay la kumaat sa sana napigsa. Nako, no napigsa a bagyo ti umay, sigurado a malugyak man na. Di ka di matanagan. Tinapatag, agan-anad tayo. Agan-anad manan nga ibagbagam. Anya ko man di maaramitan ti panagan-anad iti negosyo. Walang konekto nyo. Anya, ay unay kan. Di ibagbagak, agkararag kan agsagana kas di adi. Tsak amukin ka. Nagadong ibagbagam. Tita ka man laangan. Anya, ay, talagang awanin, tinabat-bati apan nakaawat mo. Anya laki di. Ay, awanan ti silaw. Unyarod kumare. Ay, una yun ti kastoy. Nagpigsa nga angin kan todo. Sakit awan silaw. Anya lakit din. Nagpigsa talaga ni uwan. Sigurado nga adumanan ti maapektaran no kastoy laang. Nina na po, nagpipigsa ti angin kung tudong. Naimbag lakit din ta nakaumayak pa'y dito'y balayo. Sakbay an naawan ti silaw. Ayun saan mo kumaamakita pag naamno ko Sigurado abumayag manen iti manunga aldaw daytoy a brown out. Adumanan ti madadaal ala ko dagiti adda tersena na. Uray ni Payang. Sigurado nga adumanan ti lako na madadaal. Di pala mairaman na madadaal, tawanan bae. Nagalastumod lang ito gali na. Bayamon kumare. Uray kas jay asaan nga agpautang, ken nagalas ti panagsasauna. Bayan talatan. Makaamun ti panawon ken namarswaken kwa na. Apay na kita inluar mo ala akong bakit. Jakman kahit ti ado sa ludsod tonyo. Anya, pangipanam ayagat makitkitam lang arudan ang nagpigsa ti angin kintudo na. Apo ayamot. Apay nga main aya nagado ti reklamo kat saan mo't asika ti rumwar. Lumanabid nga. Nita, pagsaya ata mo ti ibagbagak Awan ti pagsayaatan iti ibagbagam, salbag ka. Na, Duwang aldawon a brown out. Jak kahit amalugyak iti negosyo. Isu amapan kulangan ipautang dagiti frozen. anya, Sayang mat. Uri agsublila ko matipunan na. jak amukin ka payang. Ngalalala. No ipapili mo ti rumwar ura nagpigsa ti angin kintudo. Makamuka. Anya laki din. Nay, sumipngutan ken nagpigsa ti angin ken tudaw. Rimwar ka payang. Uwan na. Ang mga no kayat yung umutang iti lakok a frozen. Ha?
Wana na, ipapautang kong tilakok ita. Nay, nakaskas daw man. Sigod mo't asaan ka ngagpapautang. Ngam ita, oray nagpigsa ti angin kantudo. Adda kakit din nga gisor-sor-sor itilakaw. Ninanamat, dual daw nga minan nga awan kuryente. Sigurado ang madadaol no bumayag pa'y sa agad na silaw. Anya, Alam mo tan anana, umutang kayon itilakok. Uray bayadan yung tulaangan no adakwar tayo. ay saan? Sa anak nga umutang payang. Idi na panak ijay tirsinam nga umututang ak iti sardinas. Bayadak mutlaeng. Uray la saan amalamlamot ti aso ti panagsasaum kanyak. Oh. Anya? Nagadumot ngayong bagamon? Hindi ta ka man laangan? Bakbakutan alabed? Hala, nipayang mo dayay, oh. Aday mo na nagdakkel nga ice box. Wala ang paiso Anya nga minter aramiden na nagpigsa ti tudo kun angin. Tulong! Tulong! Ay, mayano dakmatan! Ay, gusto lang. Uri mayanod ka, payang. Pang-aasiyo mata na! Tulungan na! Awan meta tumulong king ka, salbag ka. Nagalasmot lang ti ugali mababae ka. Iyanom na kan ni Juan, ditakan, payang agkayang. Tulong! Tulong nga. Numayanod ka. Siya ako di makamu ang mga istorya ka nagiti tao, ti kinaimbag mo, hindi si bibiyag ka pa'y. Ay, awan magayam ti mapanunod ko, kinaimbag mo, salbag ka kiti, payang kayang. Mayanod ka. Uston-uston kumare. Masarap. Inta katulungan nun. Maumaak, makatultulong king kuana. Baya mamayanod, no kaya mo mapantulungan ingkan. Ngam no siyak no way. Ayunay kan kumare. Nagkunang amin kan kaamapan ka agi sursur itilakom nga oray nagpigsa ti angin kan tudong. Ay, masayang anak ngamin itilakok, kumare. Anya, Sayang mo't ngamin no madadaol laang gapu iti kaawan ti kuryente. napatpatagpay kan kadagiti lakom a madadaal ngam ti biyag mo. Anya lakit din kumare payang. Alipin ka na talaga ng salapi. Kasanon ngay no nayanod ka gapu iti layos. Nagpigsa ti tudo kan angin. Ngam adda kakit di apo managna nga agi sur-sur-sur iti lakom. Ure nagado ti sa umakan niya, kat pagyamanak lata ti panang tulong mo kanya kumare. Awan anyaman na kumare. Mala, iyawid mo kit din dagita lakom nga ipapautang mo, itaamada mga agbagbagyo. Agar aramid ka mat iti pakais-istoryaam. Ha? No nayanod ka, ibalita daan nayanod, gapulaang iti ayat na asaan amasayang tilako na. Ay na, nakababain man payang. Ay niya laki din. Kanya nga ita, dandani ka mayano din. Gapulang iti kinatangkan ti ulong salpag ka. Ala, kut husto kumamutan alakay. Gusto ko maamot ng tarupam. Ibagbagak nga minasan ka na rumwar. Ta signal number 4 tayo. Rumwar ka lata. Talaga saan ka nagpampanunot. Ala, saan na maulit? Ingkakamanan Nyala, gede. Anya? Irwar mo amin, nagiti frozen na lang ako. Inkamanan isurso. Barang iti may kadwagon daway, kat matuluyan ka na mayanod, salpag ka. Unay kanton nyo, kasla sa anak mo't nga asawa, gapu iti panagsasaom. Asino ko matisa na makaungit iti kastangaramid mo. Agyaman ka kiniselya. Tauray ka nain mo pagsasawan no may umutan. Kit tinulungan na kalata. Ha? Iso baliwa mo, hindi ta pa nagsasaom ka nagiti tao nga utang ken ka. Tano maminsan, saan mo nga ammo ti mapasamak iti kabigatan na? Maawatam! Ay, kaya't mo asawa. Lako na nga rod a frozen, hindi nakakabili ti ice box. Ngayon mo na, hindi nagpigsa ti angin kung todo. Nga urila aglay-layos. Wen kumare, lako na day jay.
Isurusur na kano nga ipautang iti tattao tawan kuryente. Kat madadaan laang nuwang. Ay niya. Ay unay niya. Ipautang nan madadaan laang. Salbaga pa yan. Uray siyak nga rod kumare. Maasarak matkan kwa na. Ang napan ko lat ta tinulungan. Bareng agsubli-subli iti panunot na ti panagsasauna tunggal mapanak umutang. Di pala naiyanod ako nakman. Hindi ako nang bain. Malabay amon kumare. Iso siguro asaan anayanod tapno makaamiris pa'y. Anya lakit din. Apay akas sa ti panagkitam kanya kumare. Sila ka mo tun kumilaw. Alangan mo ngay sumisiman ka abigbigat. Di ka pala nayanod iti nagpigsa alayos. Anya? Namuak ka ni Celia, ala kong gaya ma-frozen ti imot mo, idi madama ti bagyong uwan. Agasam man, ada pala ganas mo ama pa nagisur-sur, oray pa utang, gapulaan ta saan mo akayat ti malugi. Kumare. Kumari nga, nagalat sa talaga ti ugalim, na daw may umutang, pagsasawam, nga may dinawan ti kuryente. Isursur mo, oray ipautang mo, ay na, di ka pala nayanod kunakmanan ang nakakayang, payang, yang. Ha? Si kakit nimot kumare. Idadanos nakmat. Ay na, tapno ibagaking ka. Naita ugalim, kat deserve mo, ti mabagaan, ti kasta. Anya laki din. Salpag ka, panyang, agbalbaliw kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.